gdje ste ljudi, dobrodošli na epizodu na moj kanal, šta ćemo danas zaraditi. Danas vam pokazati kako napraviti mašinu za kamen. Znači to možete da koristite kamena, lavu i vodu. Mislim ovo svako zna na Balkanu, ali ja zove koji ne znaš. Uzmite telefon vode, pardon. Ovako sad uzmite, stavite tu basta sada stupate ovako lijepo, stavite kamen i ovako stavite okolo da vam glava se ne presuje. Voda je smiru, sada vam kasno da lepite glava. Samo uzmite tako. Stavite vodu i vidite vod i stavite lovu. Vidite, samo ako slušajte možete i ovu raditi, kako to već nisu znam, možete, znači ti ovaj iron motor, ja vodu staviti. Možete ovdje se skupati jedan. I možete i ovdje vod preko na ljepše izgleda. Ništa ne dobro to tiče ovog tutoriala da trebala koristiti podršku na lajkom, subscribe-om, i širite ovaj video sa drugarima i nek se oni preplate na